Masjid Madinah rembang petsago batengah nanggrau bak pusat donya dalam masjid na urang hero Nabi Nasiro sahabat na dua Nabi Nasiro sahabat na dua Masjid Madinah kebikat indah di Rasulullah di sinan kubu umat Islam kedan kenangka gejak ziarah bajut waktu di lun masjid pengesin depan ijongan mirah gepasang lampu putih ngan kuning syahya jerulah kebikat indah watau Masjid Madinah rembang petsago batengah nanggrau bak pusat donya dalam masjid na urang hero Nabi Nasiro sahabat na dua Nabi Nasiro sahabat na dua dalam masjid menggantungkan deh syahya menggeleban bintang timu wate tata mengsenang hati kipah dum sare angin meruru bintang masjid ngecet nan ilmu cuaca tak meble tang yang bata meh mucule uke bungong bakkan de memacam laku Masjid Madinah rembang petsago batengah nanggrau bak pusat donya dalam masjid na urang hero Nabi Nasiro sahabat na dua Nabi Nasiro sahabat na dua